be ka mo go ile gore le amogela ka moka di-viewers ke lenaneo la Rea Bolela mo ile gore we'll be having conversations ka di-issues ke ile gore di are affecta in the world. Remember gore ga ona ntho ile gore is very important than go have a conversation, especially ke ile go relate le rena as people in the society. Nna ka lebitse ke na king ke gonna go study now. It go le go tloboleshana le one of our guests le go United States of America, George Mpaka. Yeah, I don't think I really think gore ka tsela ile gore ke bile ka maleba ka gona. Mr. George, ka be le ro right there ke right ka pokwena ke le ba ge le memile gore ke bemfa. Yeah, before you work at the conversation, you know what to do on a level. Can you tell us what can happen more United States of America at this point? Kamo ka se sebaka ke mo pleke di tswa gore ke Salt Lake City, Utah, ka mo United States. Na go ka se sebaka ke 8:15 ya mesong. Okay, all right, early in the morning. Ka se sebaka ona le di issues tse lo reng re nyaka di-insights, di-key insights go tswa wena Mr. Mpaka re tlo re lebeletseng se ile gore sa tlhaga kwa go la Ukraine. Ke understand gore the government ya go United States at this stage ke the center ka gare ga the conversation ile gore e tja gato ona ka kwa go la Ukraine. Na e ka be le gore ka kgona gore tlhalosetsa gore na ke be le gore the masses go ba batho ba ile gore the citizens ka mo United States of America ba responda ka gona due to se ile gore sa direga gona ka fa le go la Ukraine. Right, ta kholo e ke bonang e dira ka monageng ke gore gona le di protests, gona le di rally tse lore batho ba kopana kudu mantsebua mo arabe ke le ka di weekend le ka mikibelo go marcha lo protesta against Russia ke gona mo America ba dira di placard tse lore dingwadile gore ba ema le naga ya Ukraine. And gape engwe e taba golo ke bonang ke gore bontši ba batho ba busy ba donate masheleng go thuša di-charity projects tse lore di thuša di-refugee tse lore di tswa ka Ukraine o kgona go ba fitliša ko nageng tse dingwe le go ba thuša for dikgwedi tša mathomo ka marobalo le dijo. Bontši ba batho ba ema le naga ye ya Ukraine ba Russia e phošo. Now ona le o mongwe ka no bolela ka lehlakore le lengwe gore re understand gore gona le se ile gore United States just dira at this stage go gona go thusha out, but ona le o mongwe ka lehlakore le lengwe ka bolela gore now United States have always been the center ya dinto ka go pola se sile sa direga ko Iraq, Afghanistan, and then ya be le gore the messaging ya ka tsela ile go tlodile tša sepetšwa ka gona ile ya bonagala go kare now ba bona ba kgona go dominate the conversation ge ba fila go kare bona ba nyaka go create a conflict goba anything else, then bona ba dira jwalo without the sanction. A ke tselo gore bona e ka be le gore e bona jwang ka lehlakoreng la gago gore e ka ba e bonagala go kare e fe goba o e bona jwang yona taba ge e šitše le ka lehlakore le. Okay, so tshwantse re boele morago go ya taba gore okay botse o diragalang pele ga Russia le Ukraine. Yeah, a kere o ya ka mogodi taba di re botsang ka gona Ukraine e rile e joina setlhapho sa NATO. So ge e re joina group ya NATO ke gona mo Russia ya gana e re Ukraine wena o part ya rena ya the Soviet gore tlhanogele we o joine NATO. So ya ka mo ke gona mo re Putin a bona re a shumisha force go leka go romela molaetša go Ukraine. So we kana re ke lebele taba e ke re ona le mekgwa e mengwe me kaone e nka ba a itšere go romela message wa ga across. Meditation e le yone e golo ka ge re bona ba eta pele ba naga ya Afrika Borwa le bona ba ile ba go ka gantšha le yena Putin ba mmotša ka ge nka ba nyaka nka ba dira di meditation nyana gore ba boledišane. So karolo ye mmušo wa America e ralokang gantši go na le dintwa. Mmušo wa America gantši e lebelela interest tša tšona e lebelela rona yona how is it going to be affected if based on the possible outcome ya ntwa. So tabe ya the Middle East ge re ya ko tabeng ya bo Afghanistan le bo Iraq lebelela gore mmušo wa America o ile wa lebelela gore ge dihlopha tšele tša go tshwanakana le bo Taliban, Al-Qaeda jalo ge di ka tšwa maatla tša kgona go lwala mmušo era gore dinaga ka bophara di tlo ba ka fase ga tlhaselo ya go tswa go bona banna ba di Middle East.
e le gona re gopola tabe ya 9/11 gore 9/11 ge meago e be e thulwa ka difofane ko bo New York le ko ngwe e be le batho ba tswa gona kwa Middle East. So ya ba gona mmušo wa America from nakwela e tšea karolo ya re yona e tla thuša mebušo ya dinaga tša Middle East kwa in terms of protection go romela mašole go thuša go šireletša naga ya bona gore because ba buša gore if that country yona e le protected a chance ya gore batho ba ka tla ba tlhasela naga tše dingwe e tla ba very slim. Ke tloga go kwešiša gabotsebotse o tlo go e kgwathile ka taba ya go lebelela gape le the position ya taba ya goreng the advantage e ka ba eng o gopola goreng go na le a crisis e le gore ya diragala ko Ukraine a se ntho e le gore ke ntshwa go na le a history between Russia and Ukraine o ka gopola the Soviet Union e le gore ile ya ba gona previously. Now the same applies go tshwana le ka tsela e le gore dilo di a diragala ko Israel le Pakistan. Jwale go bonagala o ka re go na le a level ya go lebella ditaba ka mogomong gore mo ka rona le ba bangwe they are better than the others ba bangwe ba le ka ra bothata and then ba bangwe they don't mind ba bangwe ba dira ka mogolo gore ba dira ka gona and then the other ones they are more important than the others. A ke tselo gore e ka be le gore your impression e ka ba ile eng ka yona taba ya gore o ka re the battlefield ga e leveleng ga botsebotse o na le some animals are better than the others. Gona go tloa kgale le history ya ruta gore bophelo sa le bojoba ka bogo tloa gale every time ge dinaga dilwa is because e nngwe e bona o ka re yona e ka godimo go feta ka ye nngwe ka sebaka ge re bona Russia ile ya bona gore o ka re yona e ka godimo go fetiša ka Ukraine ya bona o ka re yona e na le more military support and power ka yona ya bona o ka re yona e ka kgona go take over Ukraine. Empa ge re boela morago ko taba ela ya di sanctions against Russia nna ke bona e le tsela e maleba e dinaga di tšeang because sanction gantši di kgona go thuša go rarolla taba ge re lebelela naga ya gabo rena e le go yona Afrika Borwa ka nako ela ya apartheid especially in the 1980s ntho ile ya thuša go bea pressure mo mmušong wa kgatelelo gore o emiše ka apartheid is because of the sanctions go tswa go naga tše dingwe mo bishop mogolo wa nageng wa tlhokofetšego e le ena Desmond Tutu o ile a ya a sepela dinaga tša bo America le bo Europe bo Asia jwalo e le ge a tlhotlholetša baetapele ba dinaga gore ba bee di-sanction against South Africa e se we re ba bee pressure gore Mandela a kgone go lokolola tokolong le gore o kgone go ba le dipoledišano tša go rarolola bothata. So in the case ya South Africa tabe ya sanctions ile ya bereka. So even today in the case of Russia ke bona ka re tabe ya sanction e tlo bereka empa I think before re fitla mo le re bona ka re dilo di a loka we still have a long way to go because if you look at it Russia ke ba bangwe ba gole ba le ba fa lefase ka bophara oil le gore e kgone go šomiša ka ra di petrol diesel jalo so ke bona ka re in a way le rena we are shooting ourselves in the foot because le rena na tša di sa tlo sokola mara at the end of the day we need to think of the greater good re dire se lore se tlo ba le better effect in the long run. E ka be le goreng ge re tlo re lebella the situation e le goreng ya diragala gona ka go la Ukraine e bile o dirile botso ya kgwatha taba ya oil go ya ka tsela e le goreng Russia ina le impact in terms of taba ya the imports ja yona the exports ja yona ntho oil na e ka be le goreng le na ka mo United States of America ever since the sanctions and everything le taba ya go tloela taba ya oil ya Russia le la kumana the alternative ya gore na e ke be le gore ke eng se le goreng le tlo se dira awa so re ntse bora dipolitiki ntse ba bolela ba fela ba bolela gore solution e nngwe ke go tšea oil ko dinageng tša Middle East go tshwana kana le bo Saudi Arabia because Saudi Arabia na le oil ka bontši mara ka bogo se tsere mone seemo sa ditaba kudu nna as a normal person not a politician ke se ke bone gore price ya petrol ile ya godimo ka mogoma ka tšago ka sebaka on top of that le di price tša difofane go ya mafelong a fapana di ile godimo ka mogoma ka tšago so re sa emetse gona go bona gore na mmušo o tlo tšea sephetho sefe mara re kwa go bolediwa ka tabe ya o lata oil ko
mafaseng a Middle East. Mara ka sebaka ke kgona go bolela gore taba e ya Russia e dirile gore price ya petrol e ya godimo ka mokgwa o makatsang ka gona ka ba batho ba thomile go šomiša public transportation instead of difatanaga tša bona. E ka be le goreng speech se ile goreng the former president wa United States of America Donald Trump a ile a se bolela taba ya goreng no man o bonala o ka reng Putin o smart o smart kudu go ya ka tsela ile gore o tšere decision ka gona. Your impression ka tsela ile gore o boletše ka gona e ka be le gore ile ya tshwara ma America ka tsela efe? Yona ile ya khosa kore nkare šikinyago e kgolo re be re sa e emelago mo nageng. Bontši ba batho ba mo America ke bona ile gore ga se ba thabele ka mokgwa ile a bolelang ka gona, because ge re bolela taba President Donald Trump o bolela taba ya gore Putin o smart, o dira botse ge a nyako tšea Ukraine. Mara ge re ka lebelela, ge re ka thoma tabe ya gore di-country di thoma go reclaima dinaga tšelo di tšeetšwe, re tlo ba le bothata o bogološoru. Because ge re bolela taba President Donald Trump o bolela taba ya gore Putin o smart, o dira botse ge a nyako tšea Ukraine. Mara ge re ka lebelela, ge re ka thoma tabe ya gore di-country di thoma go reclaima dinaga tšelo di tšeetšwe, re tlo ba le bothata o bogološoru. Because for example, ge re ka bolele ka rena Africa Borwa, ge re ka thoma re country engwe le ngwe e tsamaya yo reclaima land tša yona, e tlo ba ka bothata bo le gore ka tshwana bo control, because re lebele dinaga tša bo Namibia le tša bo Lesotho gore bontši ba Africa Borwa, naga ya Africa Borwa e tšerwe go tšwa go dinaga tšela tše dingwe tšela. Le gona mo United States bontši ba kwatile because ba bolela ba re tabe re ka thwa re dira le dinaga tša tshwana kana le tša bo Mexico di tlo tšea most of the west coast of the United States, because pele e be le ya Mexico. So ke bona o kare Putin o wrong, le yena Trump le yena o phošong gagolo, because ka mokgwa tere ka ona o hlohloletša monna o ba re ke Putin gore a tšwele pele ka go nyaka go tšea naga. Now o lebeletše the possibility ya the second term wa ya ka tsela yele gore mo ba tloga a nyaka o ihumana le ka tsela yele gore o ile wa tlhagela an outcry. Ke a gopola go Capitol Hill o ile wa senywa ka baka la go nyaka the second term ya gage as a president. E ka be le goreng go ya ka tsela yena a boletšeng ka ona o bona o ka reng ke eng ntho ena e dira yena different in terms of the situation ka mokgwa ile goreng e tšweletše ka ona go Ukraine, go ya ka tsela ile gore a ile a raba goreng Putin o smart. Yeah, the thing is bothata ke gore tshwanetse re lebele taba engwe, go na le batho ba le gore ge ba rata motho as a politician ba ba loyal go motho yo, irrespective ya rena motho o bolelang go ba go dira eng. Ka sebaka ge re bona ka tabe ya go kgethwa gape ka 2024 ge di-election di tla, ba dirile di-preliminary votes tša the Republican Party go bona gore na ke mang wa ka emela sehlopha ka 2024, and go thwe ka se sebaka go bona o kare yena monna o ba reng ke Donald Trump o kare o leader the nomination list. Ka sebaka e ra gore go na le kgonagalo ya gore ka 2024 e be yena gape a emela the Republican Party. Go na le batho gore ka nageng ba makaditše ka mokgwa a fetotšeng ka gona, a fetotšeng Putin ka gona gore Putin is brave and what not. Mara rona ba mmala gore Trump o right, mara ke bona o kare ba bangwe ba dumela just because ke Trump ile go motho le gore ba mo rata, ga se ba lebelele situation ka mokgwa ileng ka gona. Jole re tloga re lebelela seemo ka tsela ile gore dilo di sepela ka ona go ra goreng go ya ka tsela ye ba bangwe ba bolelang ka gona, because ke ile ka bona di-conflict ile go di a diragala, especially ke lebelela the medium ya go United States of America, especially ke tloga ke lebeletše ba ile gore ba di šala morao in terms of ka tsela ye le gore dilo di unfolda ka gona. O na le ba ile gore ba believe goreng it was the great decision go make sure Trump a ska fumane the second term, ka baka la gore ge nke ba fumane second term go ra goreng o kgonega yena ka bo yena ke ena na tlo thuša the Russians gore ba kgone go reclaima what Ukraine go ya ka tsela ile goreng Putin wa tloga nyaka ka gona. Ke tsela gore e ka be le gore that motion e ka be le gore o na le ka tsela ile goreng o believe mo ona goba e ka be le gore the atmosphere within batho e ka be le gore o na le ka tsela ile gore ile ba bula tlhaloganya abroad gore ba kgone go nagana gore na ke be le gore maemong ke ba a le ka tsela efe.
ga re bolla ka balatedi ba president ya pele Donald Trump bontši ba bona ga ke bone ka se sebakeng le gore tabe e ile ya ba shekenya dikgopolo ka mokgwa ke bona gore bona ba sa ikemišeditše go mo emela le go mo šireletša ka nako tsotlhe mara ge ke lekolla situation ka bonna ke bona okare ge nkabe yena monna Donald Trump a sa le moetapele e le gore o lokišetša go romela mašole a gagwe gore ba thuše naga ya Russia ke bona okare be tlo tlhola tšhikinyago ye kgolo mo nageng e ya United States ka ge bontši ba batho ka seba ke bona ba ema le naga ya Ukraine ke bona ba bantši ba support naga ya Ukraine go fetiša naga ya Russia so yewe e be tlo cause conflict ye re sa emelago bona le se sengwe gape se ile goreng ke ile ka lekola gore sa diragala ke kgatla ke se ile gore o ile wa tloga o se kgwatha re tloa re lebeletse NATO le di-responsibilities tša yona go na le se sengwe se se ile sa tswelela gore go bonagala o ka re NATO ile ya misleada Ukraine go tšea di-decisions tše ile gore bona ba di tšere e ka be le gore o ikwa jwang ka tsela ye le goreng ba bangwe ka be le gore the impression ba e bona ka gona ka sebaka okay because tabe e kgolo e bolelwa ke gore dinaga tše tša NATO ga di nyake go thuša naga ya Ukraine ka se sebaka empa ge re lebelela naga ya Ukraine e filwe makgatlo a mmalwa gore ba ka joina mokgatlo wa NATO empa a senke ba ikgokaganya ba tšere mengwaga before ba tšea sephetho so ya ba ge nako e Russia e thoma go hlasela naga ya ba gona Ukraine e romela application ko NATO so NATO ya ba fetola ba gore application ya NATO e tšea mengwaga gore e be approved because go na le research e tshwantse diriweng so ya ba fetola ya re lena ba Ukraine le tla gane jwatso because le bona ge Russia tshwantse setse le tlhasetše ge nkabe le jenne gale se tšhile tlhasele nkabe ka sebaka re le emela because NATO e bile ba gore bona ba tšhireletša ba bona so ka sebaka NATO ga e bone Ukraine e le bona e le gona ge NATO e gana go romela mašole a bona go thuša naga ya Ukraine ge re lebelela bokamoso ba democracy re lebelela le bokomonisi e ka be le gore o na le conflict of interest goba e ka be le gore o bona o ka reng go diragalang e ka be democracy e kara problem goba e ka be le goreng mohlomong le yena Putin himself o fila o ka reng taba ya bokomonisi o ka reng e phaela thoko e ka ba o e bona jwang yona taba e democracy ka ba ile kotsing goba in a way ke bona o ka re democracy o ka re e kotsinyana because monna wo mopresident Vladimir Putin ke monna o le gore yena o emetše bokomunisi ene bokomunisi bo ya ka mokgwa yena a bo tlhalosang ka gona ke gore mmušo o tshwanetse go laola ntho engwe le engwe ka mokgwa mmušo o nyakang go sena kgetho ya gore batho ba nageng ba nagana eng so e le gona ka ge a gapeletša go nyako tšea nage ya Ukraine because batho ba ke gore o nyaka maatla o nyaka go buša dilo tše ka moka tše so ke bona democracy ya batho e le kore nkare go na le bothata mo democracy ya batho ke bona ka re go tlo ba le bothata in the long run because batho ba ka sa kgona go ikgethela gore na ba nyako dirang ka ge ena monno a nyako go tšeela diphetho ka moka mo maphelong a batho the president wa ko Ukraine go ya ka tsela ye le gore the situation we handle ka ona so far e ka be le gore are you impressed goba e ka be le gore o bona ka sefopo se se feng e ka be le gore bona progress goba nkare yena I'm actually very very impressed ka mokgwa a ileng a tshwara seemo se ditaba ka ona ka ge dintwa tše di thoma mo president wa naga ya America o ile a romela message go yena mopresidente Zelensky wa Ukraine a rena a re nka o romela sefofane se tlo tšea wena le ba lelapa la gago se le tliše ka mo gore le be šireletše go so yena mopresidente Zelensky ba fetola ara Donald Trump a re ntwa imo ga ke nyake transportation ke nyaka ammunition ke nyaka di-bullet ke nyaka dithunya because yena o ikemišeditše ntwa so ke ile ke bona e bontšha bravery go tšwa go moetapele because go bontšha go baetapele nka be setse ba tsamaile ba re le nna ke citizen number 1 the first citizen so tshwanetse ke be protected gore ke kgone go tšea di-decision so yena ke bona gore o face ntho e head on as a president leading by example re bone le dinepe tša ditshwantsho tša gagwe mo ditabeng a apere camouflage
o bontsha gore o na le bona mashola a gago o strategize le bona on land. So ke bona gore as moetapele, he's very courageous. Re re tswalela e ka be le gore bokamoso ba lefase e ka be le gore especially le motho ile goreng o na le tsebo kudu le ditaba ya economy. O bona o ka reng re le bakae as lefase re lebeletse the situation ya Ukraine Russia. Ke bona ka re dinaga ka bophare di busy di dira di sanction ge ntse di sanction tse diriwa di economy tse dinaga tse dintsi di tlo ba ka tlasa ga kgatelelo gobane re be ke di resources tse le re kgona di create from these two countries tsa Ukraine le Russia. So as a matter of fact it tlo costa gore di price tsa dilo tse re di rekang rena di consumers di ya godimo. Re bone even with the price of cooking oil in South Africa has gone up drastically, and that is because sunflower winch ba yona e tsewa Ukraine, most countries e go. So ke bona ka re economy tsena ga di tlo ba ka fasa kgatelelo for nako e telele until the situation is resolved between the two countries and the two countries can go back to working and producing the way they are supposed to. Because during the course of the conflict, that time ya farming and whatnot ga e sa le gona banna ka moka ba tlamile o ya ka boshuleng go shireletse naga ya bona. So economy yona e tlo ba ka tlasa kgatelelo until go e ba le resolution between dinaga tse pedi tse. Go lebeletse ka be le gore tharole ka ba yeng if Putin ena wa decide himself for this war doesn't end ka be le gore o ka bona le another solution except the sanctions. I think at the end of the world I think Putin just has to give in because go lebeletse naga ya Russia ke bona ka yona e tlo sokola kudu go fudisha naga tse ka moka ke re lebella di company di golo tsa go tshwana kana le bo Coca-Cola, Goldman Sachs, Ernst & Young, jwalo di ile tsa cancel the operation bo McDonald's and whatnot di ile tsa cancel the operation in those countries. They decided to shut down their buildings, their warehouses and everything. And so ka se ba ka ira re bontsi ba badudi ba Russia ba ka se be le mishomo ka ge ba sena mishomo ba tlo ba ka tsa kgatelelo ka ge ba ka se kgone go fumana di necessities di nyakwa tsa bona tsa botlhokwa. So ke bona ka solution ke gore monna wo Putin a tlogele tabe ya o nyako invade naga ya Ukraine a bone gore o fentswe a tlogele e tla ba yona tharolo e maleba go thusha lefase ka bophara. Ka nnete o tlo go ebile ka boripana go fitlela re kopana gape re tlo ba le di conversation re bolela ka tse dingwe tse ile go tloa di ama lefase. Big up to you. Ke a leboga. Go fitlela re tlo kopana gape re tlo ba le di conversations ke ile gore di direga mo lefaseng ke le King K kona wa Setati ke re go lena ka moka ke re au revoir.